Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze ku bufatanye na Fair Presentation kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. Yo. Yes, right. Ni nyuma ya Big Fizzo ni mukaririmbo keza cyane yise Superman. Bimeze bite? Nje mwumve banyita mudasobwa mugasobanuye kwa mi number 1. Sikia. Adinatamani kujua kufunza nani uma. Mbibutse kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. Mwanafunzi ni kubufatanye na Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze. zile njonjo zako na uta. Akanaga filime kamwe karangira. Acha waseme ni ruga. Mbibutse muri Fair Presentation gahundi hari buri cyumweru nukubahereza filime zirangira. Aba bana baraja he. Baraja dauni. Yako tami menoga. Sikia. Moyoni fu. Ati burya umutima wanje uragukeneye. Mukunzi twitandukana. Let me be your Superman. Reka ngubere umugabo ushoboye. Bimeze bite? Chavita niko tayari pamba. Ati burya cyurasaba cyose ndi tayari. Let me be your Superman. Reka ngubere umugabo ushoboye. Kuna aya basi CGS Company Tech Limited, kampani ya mbere icuruza ibikoresho bya elektronike mu Rwanda, ndetse igihe cyose waguze igikoresho ugikuye muri CGS Company Tech Limited bagufasha kukigeza aho utuye cyangwa se aho ukorera. Bahamagare kuri 0788 53 48 81. Aya basi abari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, abari mu Yinga, abari Lutano Sosuno, DJ Salix, DJ Mwanya, ndetse nawe DJ Jacques, mudasobwa mugasobanura yari mu kazi. Gahunda yari nukubereza filime buri cyumweru. Umeshafika tuli. Aba bana baraja he. Baraja dauni. Aya basi Umeshakolea. Sikia. Na mama nishamwambia wako nimejifia. Moyoni fu. Ati burya umutima wanje uragukeneye. Mukunzi twitandukana. Let me be your Superman. Reka ngubere umugabo ushoboye. Ati burya cyurasaba cyose ndi tayari kukiguhereza. Let me be your Superman. Aya basi kuna aga filime kamwe karangira. Gahunda yari nukubereza filime buri cyumweru. Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze. President Jonita akarimbo tukagutura neza cyane, ndetse na Vice President Musila Sulaimani. Aya basi ndimukangereranye buri cyumweru. Aba bana baraja he. Baraja dauni. Aya basi filime z'ubwenge zitangira gake ko dutangiye. Wumva amagambo dutangiranye. Akaga filime ngatuye abasirikari. Dutangiranye umusirikari uri hano, imvura irimiragwa. Wumva amagambo indambara. Umva ijambo umusirikari yavuze, indambara. Waktu kecil kuva ngewe nakura aku tidak pernah mengerti kata ini. Iryo jambo indambara ntabwo nari narisobanukirwa neza. Umva amagambo y'umusirikari uri hano azamura imbunda. Kenapa harus ada perang? Ubundi kubera iki indambara zibaho? Umva ibibazo sasa umusirikari ari kwibaza. Azamura imbunda. Kenapa harus ada yang mempertaruhkan nyawa? Kubera iki biba ngombwa yuko umuntu atanga ubuzima bwe ari gutabara igihugu? Umva amagambo y'umusirikari uri hano. Umusirikari azamura imbunda. Izi ni za filime z'ubwenge. Banyita mudasobwa
mugasobanuye yewe paya umusirikari yararashe, umusirikare amaze kurasa batangira kudusubiza inyuma mbere yuko arasarira asasu. Reka batwereke impamvu itumye arasira isasu uyu musirikari. Uyu ni wa musobanuzi ubasobanurira mugasigara mudasobanuza. Dore igishusho ngwando cinjiye, haracinjiye bahita muri cemba. Ndasobanura ndi mukanyitiranye. Umva mbese barakubwira ngo iyi filime yakinwa agendewe ku bintu byabayeho byanditse mu gitabo bise Brave, Faith, Dream and Courage. Nize neza ndi mukangereranye n'aba bana. Aba bana baraja he? Ngiye gusohora filime buri cyumweru, baraja dawuni. Aka gafilime reka ngatura abasirikari mwese murabo kubahwa, turi gusobanuriza filime bitewe n'imbaraga mwakoresheje. Dore izina rya filime namwe musome. Kwereka sasa uko dutangiye ari operation igiye gukorwa, operation bayise ngo Seloja. Iyi operation ikaba yarabereye mu gace bise Diri mu burasirazuba bwa Timori mu mwaka 1975. Iri ni jambo kurindi muranzi. Ati ibintu byose byatangiye kuri uyu munsi birasa naho haruri kutuganirira. Ketika pertempuran tragis yang ubwo habaye indambara ikomeye cyane mengakibatkan banyak korban jiwa. Ku mbande zombi zari zihanganye, ababuze ubuzima ni benshi. Ku mbande zombi zari zihanganye, abahaburiye ubuzima ni benshi. Di kedua belah pihak. Dan bapakku ndetse muri abo barwanye uru rugamba ikut serta, ikut berperang. Papa wanje nawe yarari muri iyi ndambara. Uri kutuganirira sasa mu bigaragara birasa na hari umwana. Ati mu barwanye uru rugamba, urugamba rwari rukomeye cyane, mu barwanye indambara na papa wanje yararimo. Pertanyaannya, ikibazo rero ndi kwibaza ni kimwe, kenapa? Ubundi kubera iki papa yagiye kurwana iyi ndambara? Umva ikibazo umwana ari kwibaza, witonda uraza gusobanukirwa n'ijambo kurindi. Ndi mukanyitiranye. Kwereka sasa abasirikari bari hano, harimo umusirikari ufite agafoto kari mu mwana we. Kesinyen wasiat. We reka nizere yuko wasize umurage kugira ngo abana bawe bazakuzungure. Umva abasirikari bari hano sasa, ukurikije ikinda mubwiye mu bigaragara bazi neza ahantu bagiye yuko kuvayo bikubiye gake. Umusirikari aramubwiye ngo reka nizere ko wasize umurage kugira ngo abana bawe bazakuzungure. Mu bigaragara bagiye ahantu hakomeye. Rencana akan pulang dan We umupangu mpite nje ngomba kuguma ndi muzima. Beremnya ho rencana mane kap. Okay, niba umupangu wawe ari ukuguma muri muzima rero ibyo ngibyo uze kubibwira amasasa araza kuba ari kukunyagira meze ng'imvura. Ahantu bagiye harakomeye. rencana saya sudah saya panjatkan kepada yang kuasa. Ndizera yuko Imana yakiriye icyari kiri mu mutima wanje. Nje ndabwoba mpite n'abasirikari bari hano. Tidak ragu lagi. Ndabindi bintu tugomba kuvuga, reka duceceke dutuze. Habis-habisan kita dan. Reka tugenda ubwo abanzi bacu tubashire mu kuzimu. Abasirikari bari hano sawa. Ndabwo bagira ubwoba. We mwese mukomeze mwicare mwifate mwitegure. Tuhan, kita menyerbu dari langit. Kuva Imana iri ku ruhande rwacu, reka twatake abanzi bacu duturutse mu kirere. Umva amagambo y'abasirikari baje mu ndege. Kuva Imana iri ku ruhande rwacu, reka twatake abanzi bacu duturutse mu kirere bari mu ndege. Izi ni za filime z'ubwenge, wigere witondora sobanukirwa banyita mudasobwa mugasobanuye. We birasa naho tugiye kugera ku gipimo, ikirwa twari tugiye kujaho turasa n'abagiye kukigeraho. Muhaguruke mwitegure, mugiye gusimbuka muhagarare ku maguru yanyu. Abasirikari bagomba guhita bitegura sasa. Birasa naho ahantu bari bagiye basa naho bahageze, nukumanukira mu mitaka. Indege ntabwo zigomba kurandinga ngo zigere hasi, kareka nugusimbuka mukiri mu kirere. Izi ni za filime z'ubwenge. Umva umusobanuzi ndi mukanyitiranye. Basirikari bari hano, indege ni nyinshi zitangira kuja ku murayini, abana bagiye kwinaga. Ako kanya babahereza uruhusha, we mwinage aya amasasu yatangiye kubageraho bakiri mu ndege. Dore ahantu bagiye, bullet. We mumanuke mukubite aduyi, matunda yiko mbere, mumanuke mumushire hasi.
basirikari sasa batari bava no mu ndege, amasasu ni menshi. Durahanda basirikari baje wa Musevire mukanyuka bamenyero. Do! Jawa datawe! Mwitere y'umuriro! Basirikari batangira kwinaga. Dora amasasu ni menshi. Basirikari baramanuka. Buret! Abakomeje kuraswa ni benshi. Uyu nagize guca bamurasa mu rutugu, akomeza kwihagarara ngo umusirikari si Musevire. Umusirikari baramanuka bageze mu matwari ya Haduyi. Uyarakorora. Uyagize guca sasa umutaka wagiye uhera mu giti ahita uca. Dore umwana mujye afata gikoresho yitonze cyane. Buri cyumweru ngo mwabuze filime mukanyitiranya n'abarabana ndanahomburiye nabo. Dedi umusirikare ureno sasa bamwise Dedi, iri zina muri fate. Dedi ndakwinginze byuka man. We turihe? Tugeze ku biro bya gavana, tugomba gukora ibishoboka byose tukinjira mu matwari y'abanzi bacu. Ko byagenda kose pajya Buret. Dedi haguruka dukora akazi. Pajya basirikari Buret uwa mbere bamushira hasi. We tera indambwe ndagucungira tugende dukavaringa. Pajya umwe ari kugenda sasa undi akamucungira. Twagiye Buret. Umwe aragenda undi akamucungira. Iyi ni system ya gisirikari. Musevire ntabwo wapfa kubimenya. Mbamvu mbizerega n'undi mugenzi wanyu. Wenda aza kugucungira kuva hano nugira ikibazo. Umwe agenda ari gucungira undi. Dorabana ku gihugu. Pajya yawe hanze byakomeye. Haduyi yari yiteguye. Dedi genda ndaza kugucungira nugira ikibazo jimbere. Umwana vayo yihuse cyane bamwise Dedi. Kurikira unarebe. We kora ibishoboka byose tugere ku muryango twinjiramo imbere. Masasu ni menshi. Ndagukavaringa nugira ikibazo cyaho. Hindura magazine mu kanya gato. Abarashwe barabafata bakabatwara. Nda musirikare upfa gushitiga mugenzi we ku ruhande reka ni ikosa. Dedi komeza ugenda imbere. Forward. Haduyi tumupige. Komeza imbere. Paya byakomeye. Dore binda abasirikari banyuramo. Yo biyemeje gukuramo agasozi mpaka kavuyemo bagera imbere. Birasa naho binjiye sasa. Bagize gutyo sasa hano babona hari abari gukoresha mota. Mwayibonye? Paya Buret babakura mu nzira abana bakomeza imbere. Paya wipisha biki dore mota. Kureka sasa babageze hano basirikari. We bimeze bite? Ahantu hose hameze neza. Bimeze neza nugira ikibazo. Reka dukomeze tugende imbere. Bana bavayo. Basirikari uyageze hano bamurasa mu kaguru. Yawe komeza imbere. Paya yawe Buret uyu nawe baramurashe sasa. Isasu rifata kaske. Dore umugabo uri hano afite ibisatsi. Deda giruca atangira gukurura mugenzi we. Agize guca yitegereza ikigabo kibarashe. Dore ikigabo Haduyi. Paya Buret kigabo kijya kava naco ni igihanga. Amasasu we dugira ikibazo mu Dedi. Ugomba gukomeza imbere uko byagenda kose. Jemeze neza ndugire ikibazo. Ndaza kugukavaringa gukomeza imbere. Mission mpaka tuyisoze. Paya mugenzi warasa nuwarashwe ariko ntabwo bimubuze kukavaringa mugenzi we.
mama kwereka sasa Dedi ageze hano. Mama yumva hari ijwi ry'umwana uri kuvuga inzira karengane cyangwa se kajorite ku rugamba ndizibura. Ndakwinginze utabikora. We wa mugambanyi we, ntabwo ndi umugambanyi. Birasa naho imbere sasa harimo impungu, harimo imbohe. Umusirikare bayo yitonze. Hano hari ikigabo cy'abatunzi imbunda. We faya we kigabo kivayo yaragiye kukirasa hahita haza undi aragimena. Faya jyawe datawe habura gato hadu yari yinjira na Dedi. Kigabo kivayo faya mu kaguru jyawe nimwe musiri kari dore ibyo akora mu bijyana. Muceceke sirikare uri hano. Avayo. Ikut saya. Mama ndakwinginze nimungurikire. Filipe. Witwa nde? Banyita Filipe. Sawa reka tugende. Umwana aje mu mugongo. Tugende mutuze. Musirikari ni inshingano ze. We bose mubice. Uyavaye yumva bari kubivuga. Bose mubarase. Mwimugiye hasi. Tunggu di sini. Umbi imbunda. Mugumaho. Umbi imbunda. Abari hano birasa n'aho bafite imbunda ikomeye. Umusirikare avayo akora icyuma yitonze. Yewe data we. Agiye gufata imbunda ku kanya barayibana. Rimwe. Yewe kibuno cy'imbunda ku mutwe. Fight. Babiri musirikare kubita haduye aja down. Umwana avayo gufata imbunda kigabo kiragaruka bagwanira imbunda. Dore umusirikare yewe ku kigabo akuramo magazini ijyari riri muri cyamba rikuramo pako kitch. Fight. Babiri musirikare baramukoma yewe kigabo kiramwirenza. Ikigabo nacyo ntabwo cyoroshe kigira guca kirongera gifata imbunda kiramukandagira kuri kiru narebe kigabo cyaramukomye gisubizamo magazini kimanura sefu kirakokinga. Kurasa guca sasa umwanda agiye kurasa biranga ijyari riri muri cyemba umusore yari yarikuyemo. Umugabo ageze guca yumva sasa hari indege z'ubutabazi zije kandi ziza zirasa. Ikigabo kirakwepa umusirikare agerageje kuvayo nawe yewe data we ziratwika indege z'indambara. Musirikare yagaruye amaraso. Mama ndakwinginze winsiga, ndakwinginze bzuka. Umusirikare agize guca sasa ubanze wa mugore bitagenze neza akana cye niko gasigaye. Abahaburi ubuzima ni benshi kuri kiru narebe. Kwereka sasa umusirikare ari hano nawe ubutabazi bwamugezeho. Tuvo sasa batugarure ku bitaro bise Gatoto Sablot muri Jakarta mu mwaka 1976. Jakarta ni muri Indonesia mubyibuke neza. Ini orangnya. N'uyu nguyu Milo Veritas. Izina ry'uyu mugabo bamwita Milo Veritas. Uyu mugabo mwari muhanganye Milo Veritas. Iya kepalanya memang. Uyu niwe muyobozi w'umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu. Banyak prajurit yang gugur di tangan dia. Kwabuza abasirikari benshi bitewe n'uyu mugabo. Beruntung kamu masih hidup. Ndetse ni n'amahirwe kuba ukiri muzima wa musore we. Saya gagal, Komandan. Nyakubahwa birasa naho natsinzwe. Operasi berhasil. Oya operasiyo yagenze neza.
papa Kamu sesali deh. nda kintu na kimwe cyo gutuma wicuza. Ako kanya sasa barakwereka witegereze filime, umugabo akiri kwa muganga, dore umwana we ngarahagera. Udah. Nagenda afande ahitacaho, amaze kumubwira ngo ndiwigaye ngo uvuge ngo watsinzwe nubwo haduyi yagucitse. Adalah seorang tentara. Papa wanje yari umusirikari. Umva amagambo y'umwana, niwe uri kutuganirira. Papa wanje yari umusirikari, Ia pergi berperang yarwanaga indambara nyinshi, ariko akarwana indambara jauh dari rumah. ari kure yo mu rugo. Wumvisha amagambo ati papa wanje yari umusirikari, yarwanaga indambara ariko akarwana indambara ari kure yo mu rugo, Meninggalkan keluarganya. yasigaga umuryango w'inyuma. Aku tidak mengerti kenapa ia Ariko uyu mwanzuro papa wanje yakundaga gufata ntabwo nigeze ngusobanukirwa, harus melakukan itu. wo gufata kuko yarahagurukaga akagenda akarwana agasiga umuryango inyuma akaja kurwanira kuri. Ati uyu mwanzuro papa yafataga ntabwo nawusobanukirwaga ng'umwana wese. Aku tidak mengerti kenapa ia memilih perang daripada kami. Ntabwo nasobanukirwaga impamvu papa yafashe umwanzuro wo kuja kurwana akarwanira kuri agasiga umuryango w'inyuma. Aku tidak mengerti Bapak. Ntabwo musobanukirwa neza pe. Sebelahmu mana, Pak? Umurwayi wari uri iruhande rwawe ari he? Umva ikibazo sasa c'umugore. Ubigaragara uyu mugabo iruhande kuri kino gitanda kindi hari umurwayi wari uhari. Umugore yaramubajije ngo uwo murwayi ari he? Umugabo arahindukira arahareba, abona igitanda kiri ubusa. Semalam dijemput keluarganya. Abo mu muryango we baje kumufata ejo. Ke rumah apa ke kuburan? None se baje kumufata bamucuye mu rugo cyangwa bagiye kumushingura? Umva ikibazo cy'umugore mugenzi wawe. Abo mu muryango we niba baraje kumufata bari baje kumutwara mu rugo cyangwa bagiye kumushingura? Umugabo abura icyo asubiza. Gas, Saya mau keluar dulu. ndakwinginze fata abavandimwe bawe musohoke muje hanze. Umwana bamwise Gas. N'abana babiri b'abahungu n'agakobwa kamwe. Dari awal aku udah gak setuju loh, Pak. Ibi bintu ntabwo nigeze mbikwemerera. Sekarang malah kayak gini kan? None muri kano kanya ngaho nawe irebe. Aku gak kuat, Pak. Ntabwo nashobora kwihangana pe, ndarambiwe. Umugore uri hano sasa ubanza atishimiye ko umugabo we ari umusirikari. Mugabo yagize guca disa afata ku mugore. Ada Bapak di rumah. Igihe papa wanje yabaga ari kure, Mama selalu senewan. mama wanje yabaga afite stress nyinshi cyane Marah-marah. ndetse ahangayitse. Kadang nangis sendirian. Yahoraga arira. Gas, ngwino tugende. Umwana bamukurayo. Mama, ndibyatinze sasa umugabo baramusezereye. Mama, umwana yavuye ku ishuri aza ari guhamagara mama ni Gas. Umwana agize guca sasa abona hari urupapuro rwasizwe hano ku meza. Urupapuro ruravuga iki? Urupapuro haranditse ngo ndarambiwe, ndakwinginze nawe wa mugabo we uzite ku bana kandi nduzigere ubarira nabi. Mu bigaragara ubanza umugore yarahisemo kugenda agasiga umugabo wenyine. Papa, mama yagiye he? Sakit. Mama wawe aragwaye. Mbi ikibazo igisubizo cha papa. Yes. Kandi yagira ikindi kibazo wongera kumbaza. Wanyumvishe? Yego papa. Tidak mengerti apa yang terjadi. Bapak cuma bilang, Ntabwo nasobanukirwaga ibyari byabaye. Mama sakit. Ariko uko nabazaga papa buri gihe yambwiraga yuko mama arwaye. Tapi aku bisa lihat dari wajahnya. Ariko nabibonaga ku sura ye yuko ari kumbesha. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar sakit. Ibyari byabaye byari birenze uburwayi. Birasa naho cyari gikomeye cyane. Ingovu itapfa gukira. Ntibyatinze. Iminsi yakomeje kwisunika, dore umwana ngaraje ku ishuri. Mama we yamusize. Aya bas. Aruksa gimana? Ibar. Udah nak. We nyihanganira. Umwana ageze hano sasa agiye ku ishuri baramutangira. N'abanyeshuri bagenzi be. Ibi ni biki? We ndebera umushenzi nanone kabisa. We ntabwo wibaza impamvu uri umunyandege nge. Umwana batangira kumunyuzura. Agerageje kurwana baramufata. Wa mushenzi we. Niko. Ada juga bapak nak. We afite akaguru nk'akase nawe agenda ari gucumbagira.
we nyumva neza. Mulut batur mah balik. Abasirikari nyabo iyo barwanye bavuye ku rugamba Cukup nawe. baraza bakabongera amapeti bakabazamura mu ndera. Angkat. Ariko papa wawe yavuye ku rugamba ava yarakarema nta kintu na kimwe bigeze bamumarira. N'umuswa umwana agerageza kurwana baramufata. Wani. Urimo nakora ibiki ushaka kurwana? Bamunaga hasi. Haguruka haguruka wa mushenzi umwana baramukubita. Wowe waguruka wa mushenzi we. Ndi byatinze. Abandi bana bari kumusereza. Umwana yaratashe. Gus. Umwana bamwise Gus. Gelut. Wongeye urarwana? Yego papa. Maneh salah ente? None se wari uri mu makosa cyangwa? Oya, ntabwo nari ndi mu makosa papa. Bambohoteye. Jadi maneh bener? Noneho wari uri mukuri, wakubiswe wari uri mukuri. Yego papa. Kunaon balik? None se niba uzi ko wakubiswe uri mukuri, uri gukora iki hano? Niba wakubiswe uri mukuri, uri gukora iki hano? Genda uhure n'abagukubise nawe wiyishurire. Umva ijambo rya papa. Uyu ni umwana w'umusirikari. Itulah ajaran Bapak. Ibyo nibyo papa yanyigishije. Kepahitan dalam hidupnya. Mwana vayo. Padaku. Ko bari bamukubise. Mwana atangira kwigwanaho. Afite igiti. Mwana yarabakomye. Selesaikan masalah. Papa yanyigishije yuko ngomba gukora ibishoboka byose ngikemurira ibibazo byanje. Nubwo byanyuraga mu bintu bitandukanye benshi bita urugomo. Imyaka yarisunitse sasa batugaruye mu gace bise Simahi muri 84. Umwana yarakuze. Imyaka imaze kwisunika. Mbibutse bari abahungu babiri ndetse n'agakobwa kamwe. Gus. Mana? Ugiye he? Ngiye kureba bari abasore bafunze umuhanda. Uzano ku ishuri ndabwo bazongera kudukinisha ngiye kubahereza isomo. Sawa nanjye reka nje kuzana ikipe yacu sasa. Umusore yakuze yikemurira ibibazo bye akaba ari n'umucuranzi mu buzima busanzwe ndetse n'umunyeshuri nagacicike birasa n'ara karirimbyi. Tangira guhangana n'abarara bari bafunze umuhanda werekera ku ishuri. We mupige Gusi mupige. Gusi yakuza rwana akuratifuza umubongamira. Aka gafilime nakubwiye ngo wicare witonde ndaza kukabahereza neza cyane. Umusore wacu bamwise Gusi akaba ari umwana wa Dead. Papa we yahoze ari umusirikari mbibutse twarabibonye. Yarahanganye na Haduyi birangira Haduyi amucitse. Haduyi mubyibuke neza nawe mwamubonye. We muje mubihano bitewe n'ibyo mukoze. Abasirikari barabafashe sasa bari kurwana. Bas Jakarta byarangiye umuhanda bawufunguye ndi byatinze. Gus bakat mana emang di musik? Uri mwiza rwose ufite impano mu bintu bijanye n'umuziki. Aing jadi tukang gelut. Kubera iki ukunda guteza ibibazo? Nitama bakatanya. Wa mukobwa we nawe uri mwiza ufite impano mu bijanye no kuririmba. Kubera iki wivanga mu bintu bitakureba? Bagenzi be sasa bahita bamuseka. Umusore uri hano yaramusubije uyu buriya ni mushiki we. Ya kamunya kumaha. Niki kibazo ufite? Kalau aku nggak Bas seru kalian sepi. Ya kan? Nyakimaze kwisunika. Ndibyatinze sasa umusore yaratashe. Ubanza bana na papa we. Gelut deui. Wongeye urarwana? Katanya kalau bener lawan. Papa nari ndi mukuri. Musore buri gihe arwana ari mukuri. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan berkelompok. Wa musore we kuba wari uri mukuri ntabwo bisobanuye ko wari gukemura ikibazo ari ukurwanye. Oya gukemura ikibazo so guteza ikindi. Ahi. Uranyumva neza?
Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. papa byibuze njyewe ikibazo cyanjye iyo kimbayeho nshobora kucikemurira, Nggak lari gitu aja dan ntabwo nakwiruka njyewe ngo nsige haduyi. Hey! Umwana mu bigaragara sasa birasa naho ari gucurira se. Papa warabyumva? Mbibutse papa we misiyo yagenze nabi, haduyi yaramucitse, nyamara uyu mugabo twe twaramubonye. kadang Bapak berpikir, Wa mwana we rimwe na rimwe binyuraho seandainya nasib kita berbeda, ngibaza ibintu niba iyo usanga ibintu byari bitandukanye mu byabaye hara muri pani, apa kamu tetap seperti ini, Gus? ahari se wa mwana we wari kuba ukitwara guca iyo usanga ibintu byabaye mu buryo dutandukanye n'ubyabaye. Maksud Bapak? Papa urimo uragerageza kuvuga iki? Sobanurira. Nggak apa-apa, Bapak aja berpikir. Ndaco wa mwana we gusa natekerezaga. Umwana ari hano mu bigaragara abari gucurira se yuko urugamba rwagenze nabi, yaratsinzwe. Papa yaramwitegereje nta kindi yakora. Bapak bangga sama kamu. Wa mwana we ndewe ishema nawe, Kamu akan jadi orang hebat. kandi ndabizi neza yuko umunsi umwe uzaba umuntu mwiza ukaba indwara ikomeye. Ini itu. Ibyo ugomba kubyizereramo. Nzi ko uzaba umuntu mwiza. Papa arahaguruka, imyaka imaze kuba myinshi. Cukur rambutmu. Hanyuma wa mwana we ugende wogoshwe, dore umusatsi wakwereyeho, ibyo bintu by'ubusitari uri kwishyiramo ubyikuremo. Papa yicara kuri ka kamotoki katwarejeje, agakubita umugeri. Ndi byatinze. Bwarakeye, umusore ni umucuranzi mwiza. Umusore ari hano sasa ari gucuranga, ako kanya umurya uracika. Menya babyita umurya. Musore kirano abona abasirikare bamwinjiriye. Arasaka Dedi. Agus, umwana wa Sergeant Dedi. Iya, kenapa? Yego, nikiye kibazo? Yang tabah ya, Gus. Wa musore we gira umutima ukomeye. Uyu musore ubanza sasa ari ubana na se, ati gira umutima ukomeye. Bamwise Gos. Umusore kwitegereza hanze, abasirikare baramubwiye ngo gira umutima ukomeye. Mu bigaragara papa we yakoze imbanuka. Ndi byatinze. Papa we baje gushingura, yari umusirikari. Wa mwana we wiyiteho ku mugabane w'i Burayi. Yo wabuze umuntu, bira bintu ubona ino bibaho, ukabona abantu bakugumye hafi umwanya muremure, reka bahita bagusiga ukirwariza. Kukanye sasa barakwerekana umusirikari waje asatira umusore. Mubyibuke neza, uyu mugabo yarwanye urugamba hamwe na se w'uyu musore, ageze hano aramanza arabana amuterera ikisari. Umwana ari hano. Gus, Turut buka citanya. ndakwihanganishije. Perpisahan. Ntabwo ari amakosa yawe kuba bino bintu byabaye. Jangan salahin diri sendiri. Ndetse ndanubwo ugomba kubabara cyane ngo wirenganye, ubwo ndakundi byagenda. Jangan juga salahin bapak kamu. Ndetse ndanubwo ugomba kurenganya papa wawe ngo umugaye. Terus salah siapa? None ubwo ikosa ryaba ari iryande? Niba ndagomba kwigaya cyangwa ngungaye papa, ikosa ryaba ari iryande? Umva amagambo y'umwana. Perang gagal. Papa wanje yaratsinzwe ku rugamba. Sasa mu bigaragara uyu musore ntabwo yemera si habe na gato. Ati papa wanje yaratsinzwe ku rugamba. Keluarga gagal. Ndetse nanone yongeye gutsindwa kuba yahuza umuryango akawushira hamwe, nabyo byaramunaniye. Sekarang hidup juga gagal. None dore no kuguma ari muzima nabyo biramunaniye ubwabyo. Saya emang nggak tahu tentang yang lain. Wa mwana we ntabwo ngunda kumenya iby'abantu benshi bagiye batandukanye. Nge singunda kumenya iby'abantu benshi, menya ibyanje gusa. Umva amagambo y'umugabo. Tapi Ariko kalau Dedi gagal perang, niba wibwira yuko papa wawe ashobora kuba yaratsinzwe ku rugamba, ai pemakaman ini mah nggak bakal cukup. wa mwana we umenye ko wibesha. Kubera ko iyo usanga papa wawe yaratsinzwe ku rugamba, muri rino rimbi nta mwanya n'umwe ubukirimo
wo kuba babona ahantu bashingura umuntu, hari kuba haruzuye. Nampung yang gugur. Uranyumva neza? Dia banyak menyelamatkan. Papa wawe yatabaye ubuzima bw'abantu benshi ku rugamba. Nuko utabizi. Pernah ngomong. Nuko nta kintu na kimwe yigeze akubwira. Ariko papa wawe afite umutima ukomeye. Gitu bapak kamu mah. Papa wawe buri gihe niko yabaga ameze, ntabwo yakundaga kuvuga ibintu byinshi, yakundaga kugaragaza ibikorwa, ariko akaba yiturije. Tuh dia pernah bilang begini. Ndabyibuka umunsi umwe yigeze kumbwira ngo Ingin anak saya mengikuti. Ntabwo nifuza yuko abana banje bahitamo inzira nahisemo ngo ariyo banyuramo. Saya ingin mereka. Ahubwo nifuza ko abana banje bazakora ibirenze ibyo nakoze. Ibyo nibyo papa wawe yambwiye. Mu yandi magambo, papa wawe niba yari umusirikari, yifuzaga ko waba umusirikari ugakora ibirenze ibyo yakoze. Gus. Kandi wa mwana we Gus, ugira umutima ukomeye. Afanda itacaho. Dulu, aku selalu melihat Bapak sebagai sosok. Papa wanje iyo namubonaga ari umuntu udafite icyo yitayeho, nabonaga adakunda kwihuza n'abantu, ndetse mbona ko afite umutima udakomeye, afite umutima woroheje. Tapi di sini, ariko ahangaha pusaranya, aho yari ari kuruhukira, nibwo naje kumenya neza yuko papa yitanze ku rwego rufatika. Umwana yamenye ubutwari bwa se ari uko se yapfuye. Dia bukan hanya prajurit bagi negara. Naje kuvumbura neza yuko papa atari umusirikari w'igihugu gusa, tapi juga pahlawan. Ahubwo papa yari n'indwari bagi keluarganya. Akaba indwari y'umuryango. Kurikira unarebe, umwana yafashe icyuma papa we yakoreshaga kuva kera. Mbibutse papa we disi yari yasize amubwiye ngo wa mwana we ugende wogoshwe. Ati guturuka uyu munsi ndashaka gutera intambwe, cyangwa se ndashaka gutera ikirenge mu cya papa. Umwana yatangiye kogosha imisatsi. Ni perjalanan hidupnya. Ndashaka gusobanukirwa neza ubuzima papa yarabayeho. Ndibyatinze umwana yahisaza kwiyandikisha mu bagomba kujoininga bakaja mu gisirikari. Aku mencoba mendaftar menjadi bintara. Niyandikishije nshaka gusohoka kuri kadeti cyangwa se ngaba umusecurity, ariko byagendaga byanga, kunyakira bakanga. Kegagalan. Gusa uko byagendaga byanga ntabwo byancaga indege. Justru aku terus mencoba sampai berhasil. Iyo najaga kwiyandikisha ahantu hamwe bakanyanga, navaga mu karere kamwe ngaja mu kandi, ndetse ibyo byakomezaga kumbereza imbaraga zo gukomeza gushaka igisirikari. Nawe niba ufite umwete, niba ufite umutima wo kumva ushaka kuba umusirikari, hano i Kigali ushobora kwiyandikisha ndibabyemere. Have genda jana mu ndara, uje Musanze, uje Rubavu, uje n'ahandi yagiye atandukanye. N'uyu mwana rero niko byagenze. Ahantu yajaga kwiyandikisha yaragendaga bakamwanga, akahava akaja ahandi. Ndagucika indege. Jadi seorang tentara. Ati byaje kurangira mpaka nemewe mu gace bisa Magelang Military Academy. Aho ngaho niho bamwemeye. Koporo. Koporo. Yes sir. Suaramu kenceng lagi. Koporo muvuge cyane. Koporo. Yes sir. Mumanuki. Turun. Mumanuki. Durabana. We mumanuke mwifatira aho hasi. Wabonye uburyo basirikare bahita bifata. Muzamura amaboko yanyu. Barazamuka. Di akademi militer. Ati muri akademi setiap hari adalah ibintu byose aba ari ikizamini. Ujian fisik. Ati bakwigisha gukoresha umubiri physically, mental, bakakwigisha mentally gukoresha ubwongo dan emosi, ndetse bakakwigisha no kugira amarangamutima, uburyo wakontorora amarangamutima yawe. We akakandu nakande. Nda muntu numwe uri kwemera nyiri kano kandu mwese ko muri hano. We mwabashenzi mwe mwabahomzi mwe. Bana bari hano. Merasa seperti berada di ambang batu. Rimwe na rimwe arigiye numvaga ibintu bisa nibikomeye. Mana Bapak bisa bantu. Ariko ngibaza ni gute papa wanje yakwishima amaze kumva ngo maze gutsindwa. Ngahitamo gukomeza ngakora uko nshoboye. Lihat bibit-bibit unggul. Mwese ndabona ubumenyi mufite. Yang akan terus bertumbuh. Ubumenyi bwanyu bushobora kwiyongera isaha iyo ariyo yose. Bataliyani ya 328. Kuat. Yego nyakubahwa. Kalian semua Mwebwe abofisiye bato perwira muda. Nimwe shema ry'igihugu cyacu. Koroneri, Berjuanglah.
mugomba kurwana. Dore umusore wacu sasa dos birasa naho byakunze umwana yambaye. Bukan untuk mati. Kandi ntabwo mugomba kwicwa, Berhasil. mugomba gutsinda ko byagenda kose. Iyo bigeze ku gihugu nakuka kanyuma, Perhatikan anak buah kalian. mugomba kureba abo muyobora mukabareberera, Perlakukan mereka mukabitaho, seperti anak kamu sendiri. mukabafata nk'abana banyu. Pun yang dikirim ke timur dan berhasil. Umuntu wese uraza gutsinda akitwara neza kuri iyi misiyo bagiye kuboherezaho mu burasirazuba, uri bwitware neza Akan mendapatkan kesempatan araza kubona amahirwe akomeye cyane untuk ikut pelatihan komando. yo kuba yajoyininga akaja muri special force. Sasa barakwereka bataliyani iri hano, hari misiyo bagiye kuyoherezaho, misiyo igiye kubera iburasirazuba. Ati nimwitwara neza, bamwe muri mwe muraza kugira amahirwe yo kuba mwajoyininga mukaja muri special force. Mengerti? Birumvikana? Yes sir. Ntibyatinze sasa umusore baramuhamagaye. Nyakubahwa, murifuza kunshyira mu kipe y'abasirikari bashinzwe kuzamura ibendera? Umva umusore sasa uri hano. Umusore yarari muri ya bataliyani, ariko mu bigaragara birasa naho we atagomba kuja iburasirazuba. Iyi ni bataliyani ya 303 ngo niyo bagiye kumuhinduriramo. Betul. Para prajurit yang Ibintu bimeze neza wa musore we. lain sedang ditugaskan ke Kamboja. Abasirikari benshi bari kwerekeza muri Cambodia. Sini hanya tinggal personel Korum saja. Abasirikari bake b'ingenzi nibo turi gusigarana. Ditambah Bitunguranye rero, permintaan melatih paskibraka hari itegeko ryasohotse ridusaba ritubwira yuko weho ugomba gusigara kandi ugasigara wigisha abasirikari bashinzwe kuzamura idarapo, harimo n'abashinzwe gukora parade, bya bintu ubona ko bagenda ngo parade 1 masuk. ibintu ngibyo. Ati wa musore we, ako niko kazi ugiye gukora, ugiye gusigara uri umwarimu. Siapa lagi yang mau mengajarkan? Urumva ari nde wundi wasigara ko akurikiye neza? Urumva ari nde wundi wasigara ari kwigisha? Kenapa mukamu ditekuk? Wa musore we, ndabona usa n'utishimye. Umusore ntabwo yishimye. Izin komandan, apa nggak sebaiknya saya ikut latihan saja? Nyakubahwa, basi se ntabwo byashoboka yuko mwambindurira inshingano basi mukancira muri training ngagenda ngaja kwigisha byibuze mu bintu bijanye n'imirwanire. Sinje kwirirwa ndi kwigisha ngo parade 1. Saya mengerti, Gus. Wa musore we Gus, ibyo uri kuvuga ndabyumva neza. Setelah semangat dari Letkol Prabowo kemarin, Ariko nyuma y'ijambo rya koloneli nta kindi kintu na kimwe narenzaho. siapa yang tidak mau masuk komando Nda muntu n'umwe utakwifuza kuba special force dan membanggakan keluarga? kugira ngo atume umuryango we uterwa ishema nawe. Anggap ini juga latihan, Gus. Gusa uko byagenda kose wa musore we, iki kintu, ibi bintu ugiye gukora bifate ngaho ari indi myitozo ugiye gutangira bundi busha. Kita prajurit Twebwe abasirikari bisa belajar dari apapun tuba tugomba kwemera ibyo batubwiye ngo dukore n'ibyo batubwiye ngo twige cyangwa twigishe. Tuba tugomba kubyakira, nda bintu byo gushwanya no gusigana. Lumayanlah buat kamu tarik napas sedikit. Binakunze wamanza ukaruhuka wa musore we, siko bimeze. Ndibyatinze umusore yavuyeyo, bagenzi be bagiye kwerekera iburasirazuba. Dore umusore we sasa inshingano bamuhaye nukuza kureba abari kuri parade 1, parade will turn left turn. Nibyo ngibyo agiye kujaririrwamo. Uyu musore yifuzaga disi kujana na bagenzi be akareba niba nawe yagaruka yabaye special force. Bavuze ko nibitwara neza kuri misiyo bagiye kuboherezaho, abagiye iburasirazuba baragaruka ari special force. Umusore we sasa dore ahantu yaje, dore abagiye kwigisha. Ni itegeko, nta kindi yakora. Setelah kejadian itu, Ati nyuma y'ibi byose aku memberanikan diri natangiye kwiyegereza umukobwa twafatanyaga mu kwigisha kuri parade, umukobwa bita Evi. berkenalan. Ngerageza kumumenya birenze. Setiap istirahat atau cuti, Igihe nabaga naruhutse ndafite akazi, aku berkunjung ke rumahnya untuk nageragezaga kumusura kugira ngo nje nawe turusheho kumenyana. atau mungkin Gusa nubwo byari bimeze guco, twatangiye kugenda twegerana. Dore umusore sasa Das ngaratangira kwegerana n'umukobwa bise Evi. Ariko man, ako kanya sasa mama vayo. Sebentar ya. Gasi buretse kanya gato. Tuh si Jura. Evi, Dol, katanya mau datang lagi. cya kigo kigutesha umutwe rero cyagarutse. Evinya lagi nggak enak badan. Nari maze kumubwira yuko ngo uri kumva utameze neza, ngo ndagushaka ko mubonana. Bisanya bu orangnya. Niko usura mushenza banshakaho iki koko? masuk aja ke dalam. Oke, mwebwe muje munsi mo imbere ngenda numvikane nawe. Ndemugira ikibazo. Umukobwa sasa mu bigaragara Evi afite abasore benshi baza kumutereta.
Di hadapan pria militer, ati twebwe abasirikari jenis pria lain rimwe na rimwe hari abantu bake cyangwa se hari abasivile bake yang respect dan hormat pada pengabdian batubona bakubaha inshingano zacu ndetse bakubaha n'ubutwari twagize bwo kubitangira. Umva amagambo y'umusore. kami yang takut-takut karena pernah atau abo bantu batwubaha bagatinya kuba bakora icyaha kubera ko bazi ko umusirikari hari ibintu byinshi aba yarigomye agahitamo kubaho ubuzima bwo kwiyima ibyiza, sedang melanggar hukum dan pengecut yang beraninya menghina dari belakang. ndetse hakabaho n'ibindi bigwari bibona abasirikari bigasigara biri kubatuka bamaze gutambuka. Untuk hal seperti ini, Ibi bigatuma nibaza, mana yanje kiragiye. Pak juga pernah merasakan hal yang sama. Ibi bituma nibaza niba uko niyumva ariko papa wanje nawe yiyumvaga. Bas ntibyatinze sasa umusore yavuyeyo hari ibyo yatangiye kwandika. Take Evi out, gusohokana Evi kugira ute. Umusore agize guca sasa abona hejuru hari bidondi. Ako kanya mugenzi waraza yicara iruhande rwe. Filime z'ubwenge zitangira gake, ndi gufata pose ngo basobanurire neza mwitonde. We ko mbona warakaye? Wajah-wajah orang yang kalah. Isura yawe wagira ngo niyo umugabo watsinzwe urugamba atari yanarurwana. Izin dan. Nyakubaha niba bishoboka ndi gusaba uruhusha. Umusore sasa mu bigaragara mu gisirikari birasa naho afite agapeti. Ko kena demam benar. Mushiki wanje ntabwo ameze neza. Yego. Ambil cuti aja sebentar. Nta kibazo niba atameze neza, genda uje kumureba umwiteho. Nyihanganira nyakubahwa. Dia nggak butuh kakaknya. Mushiki wanje ntabwo akeneye musaza we. Butuh biaya pengembangan. Ahubwo akeneye ko nakwishura ibitaro. Akeneye ko nakwishura ibitaro kandi nda amafaranga mfite. Uyaramanza areba mu mipango yarari gupanga harimo kuba yasohokana Evi, dore ngarabihanagura. Umusore uri hano disi afite umutima mwiza, yandika yuko agomba gukora ibishoboka byose akabona amafaranga agomba guhereza mushiki wa Luffy akishura ibitaro. We twahuye n'ibibazo byinshi muri indambara, muri aya mashamba, mu misozi. Ntabwo tugomba gucikira indege, ndetse nta nubwo tugomba gutuma hari umuntu uzimya umuriro uri kwaka mu mutima wacu. Niba rwana natwe tuzabasubiza. Ni abaturage bari hano sasa, ariko abaturage bari hano harimo abantu bafite imbunda benshi. Reka ngufashe. Asigura sukune. Kwebwe tuzarinda iki giturage cyanyu. Umva amagambo y'umugabo sasa uri hano, mbasubize inyuma mu myaka yashize. Uyu mugabo mwibuke neza, niwe warwanye na se wa Dose akiri umusore, muri kubyibuka. Hari igiturage sasa bagiye barafata, arimo arabwira ukuriye igiturage ati iki giturage cyanyu tuzakirinda. Amise treino. Tuzatoza aba bana banyu batoya Jofensira. bazakura bazi kwirwanaho. Nyakubahwa, ariko ahazaza haba bana ntabwo wahahitamo weho. Hanoin. Urimo uravuga ahazaza he? Se iha futuro ida. Aba bana ndahazaza bafite, uranyumva neza? Emaida. Makluta iha tempune. Nituramuka tutarwanye ngo tubarwanire ishaka, ndahazaza bazagira. Uyu mugabo ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi mu byibuke neza. Abel ako kanya roho yahamagaye. Semakne. Uyu ninde? Nehaunia oan. Uyu ni umwana wanje w'umuhungu. This is my son. Kusida de hira. Wa mwana we, Otama ihaluta. wari ufite imyaka ingahe ubwo watangiraga kutwiyungaho kugira ngo dufatanye uru rugendo rwo kwibohora ubu butegetsi bubi? Otama ihaluta ihatinan. Papa, natangiye kukwiyungaho nari mfite imyaka 11. Sinulure sinida apa? Ntabwo uri kubyibuka. Uyarabyumva. Kubw'icyo kibazo rero umutima wanjye njewe uratuje. Reka n'aba bana bari hano muri iki giturage cyawe, reka tubafate tuje turabigisha imbunda kugira ngo tuzatate leta. Umugabo uri hano sasa icyo batazi, ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi. Male. Anko ngwino hano. Halibur Jofensira. Ndagira ngo urebe abana bose batoya. Ita ajuda Bagomba kudufasha muri uru rugendo. Obrigado. Urakoze cyane. Umugabo ahita aseka. Tugaskan menjadi Danton Wa musore we, uraza kugenda uyoboye bataliyani ya 323 bagi batalion 323. aho mugiye kwerekera. Kirim ke timur. Ndagira ngo witegure kano kanya tugiye kubohereza iburasirazuba. Barakwereka sasa uko iminsi yisunitse. Wa musore wacu bita Das byaje kurangira bisa naho inshingano bagiye kuzimuhindurira, nawe bagiye kumuhereza iburasirazuba, ariko akagenda afite bataliyani ayoboye. Aragenda ari umuyobozi, platoon commander niko babyita.
Lakukan penyesuaian dengan anggota pelatih. ndagira ngo ikipe yawe kano kanya uhita uyimenyesha Laksanakan dengan kandi mukore ibintu neza ndani ikosa ribayemo. Ikindi kintu kimwe ugomba kwibuka, Jangan ada janji-janji yang tidak penting dengan orang. nduze guhereza abantu bo mu muryango wawe cyangwa se abantu ukunda ngo ubahereze amasezerano adafatika. Uranyumva neza? Prajurit Kubera ko twebwe turi abasirikari, pernah tahu ntabwo ubuzi neza ko amasezerano umaze guhereza abo mu muryango wawe uraza kuyubahiriza. Ushobora kubabwira ngo uzabakorera ikintu runaka, nugaruka bikaba ngombwa kutagaruka. Wirinde kubahereza amasezerano orang berharap. kandi ntugatume bagutegereza amahirwe masagasu. Yego nyakubaho umusore agiye kwerekera iburasirazuba. Oh ini teh jadi ngajak kencan Evi pak. Ni byiza cyane pe kuri guteganya ibintu byiza kuri Evi umukobwa wanje. Umusore sasa yavuyeyo. Pulang insyaallah Agus carikan ya. Imana nibishaka nzagerageza nguzanira ibindi bintu byiza pe n'ingaruka. Oh mana yanje nibi ni byiza. Si Evi teh ya banyak yang ngajak Gus. Gasi hari abasore benshi bifuza gukundana n'umwana wanje w'umukobwa bita Evi. Pendekatannya juga kayak. Kandi bakunda kuza hano nguko nawe uza hano. Maka muda yang bawa sayur. Ariko mu basore bose baza hano ni wowe unzaniye imboga. Tah hiji deui tah. Dore urana undi musore uje kureba umwana wanje w'umukobwa bita Evi. Saya sekalian. Nyihanganira none mama. Ya tuh. Jadi kamu Okay sawa bimeze neza. Timur Bu. Ndagiye ngiye kwerekeza iburasirazuba. Akimana kubwira umukecuru sasa ahantu bagiye kumwerekeza na ahantu ukomeye, urugamba rurakomeye. Umukecuru yarikanze. Oh. Gus. Evi itu punya banyak sekali impian di masa depan. Urabona umwana wanje w'umukobwa Evi afite ibintu byinshi ashaka kuzageraho. Berangkat perang None niba ugiye kugenda nta n'ubwishingizi na bumwe umusigiye. Nemenin Evi untuk menjaga. Urumva ari nduzamufasha akamubira uruhande kugira ngo inzozi ze azigereho. Kalau ibu berkenan Agus yang jagain. Wa mubyeyi we niba ubinyifuriza ndakwinginze wabura mwitaho. Bagusnya Bu. Ndetse ukansengera ngazagaruka amahoro. Apa sama Evi? None se urifuza kuzabana n'umukobwa wanje Evi? Evi sudah jadi alasan saya untuk kembali pulang. Mama, Evi niyo mpamvu yo gutuma ngaruka. Niwe muntu nsigaranye. Kurikira unarebe. Okay. Ndabikunze. Mama araseka. Niba ari uko bimeze, Didoain ku ibu. umenye neza yuko amasengesho yanje ari kuri wowe wa mwana we. Kembali lagi ke si Evi. Ndakwinginze uzagaruke urebe Evi umwana wanje, kandi ikindi wamenya Yang gitu-gitu mah nanti. ibi bigoryi byose by'ibisavire biza kunderetera umwana humura nzaje ndabigendaho. Hati-hati. Ntabwo bizigera bikunda. Urakoze cyane mama, wumvisha abandi babyeyi. Ndi byatinze. Batuzane sasa muri 95 ku bwato bukomeye cyane bw'abanya Indonesia mu gace bise Teluku Amboina muri Jakarta. Dore abana, dore ubwato nabwo ni bunini, ni ubwato bwa gisirikari. Kurikira unarebe. Bagiye kuja iburasirazuba, byakomeye iburasirazuba. Buri cyumweru mbahereza filime zirangira. Umusore n'ugiye kugenda ayoboye battalion GPK Gelelas. sudah bertahun-tahun kita dibuat Aba bagabo bamaze iminsi myinshi cyangwa se imyaka myinshi sulit olehnya. badutesha umutwe. Yang pertama, temukan jejaknya. Mbere na mbere wa musore misiyo mugiye kujaho mugomba kumanza kumenya neza mukamenya ahantu baherereye. Umusore birasa naho bari kumuhereza amabwiriza. Itabo bamuhaye agize guca sasa mwitegereze filime uyu mwana twamubonye ari kumwe na se. Twamubonye igihe yavukiye n'amazina ye byose birahari. Niwo wa mbere mu bari gushakishwa. Umusore barabamweretse. Ada apa, Gus? Hari ikibazo waba ufite Agus? Izin, Nyakubahwa munyihanganire. saya tidak kenal dengan peleton yang akan saya pimpin. Ndumva ndashoboye kuba nagenda nyoboye ira battalion ngo ngene ninga platoon commander. Ndumva ndabishoboye pe. Kubera ko abantu mwambaye ngo nyoboye abenshi muri bo ntabwo tuziranye. Kepemimpinan itu adalah teladan, Gus. Wa musore we kuba umuyobozi ni ikintu gisanzwe. Ubyumve neza. Masalah kenal atau tidak kenal. Ntabwo bisaba kuba muziranye cyangwa se ntabwo bisaba ngo ububazi cyangwa ngo utabazi. Oya. Yang mereka lihat adalah tindakan. Ikintu bifuza kukubonamo ni ukukubonana amagambo akomeye, amagambo yo gukunda igihugu ndetse n'ibikorwa Dan kata-katamu. nta kindi kirenze. Kamu harus tegas dan memberikan solusi.
umusore sasa nawe bamaze kumuhereza amabwiriza ndakindi yakoze yaraje yereka ikipe aragenda yoboye atangira kubereka ifoto y'umuntu wa mbere uri gushakishwa uyu turamushaka yaba ari muzima cyangwa yapfuye ndagira ngo twese uko turi hano dukorenge ikipe dukorere hamwe ndagukora amakosa ndetse nda no gushidikanya birumvikana yesa yegunya kubahwa birumvikana yegunya kubahwa kwereka sasa anak kemarin sore mau mimpin kita. We uyu ni umwana ugiye kugenda tuyoboye ariko yifuza ngo kugenda tuyoboye umusore ahita byumva sasa mu basirikari harimo uri kumupinga Ini udah gak jelas nasibnya. iyi misiyo ngaho yakunze mbere yuko tunajayo Yang kamu pimpin bukan hanya prajurit. wibuke neza yuko baratara abasirikari uri kuyobora gusa Adalah ahubwo mu buzima busanzwe bafite imiryango yabo kandi imiryango yabo irabategereje ngo bataha amahoro punya harapan. bafite ibyiringiro ndetse n'inzozi ugomba kwihangana icyo ari cyo cyose Jauh saya kemana-mana. we iyo bigeze ku bumenyi uriya mwana ndihangurikira ndamurenze Mereka akan menjaga kamu. sawa nyakubahwa ndakora ibishoboka byose misiyo igende neza ndi byatinze sasa batuzane muri 95 mu burasirazuba bwa Timores ku ngombe kwereka sasa hano inyeshamba zihari zitavuga rumwe n'ubutegetsi bagabo bari hano bafite imbunda bafite buri kimwe kumbe sasa ariyo kakagabo twabonye bari kugaragaza ku foto bavuga ngo bagashaka ari kazima cyamba kapfuye twamaze kubona yuko uyu mwana nawe papa waracyariho imbunda bari nazo Bandeira. we iri darapo muri hanagure mugire vuba hey komanda Ada kabar dari pesisir? hari amakuru twakiriye guturuka ku mwaro yuko hari abasirikari boherejwe kandi abasirikari boherejwe bari kugushaka ngo iki abasirikari boherejwe bari kunshaka barimo baranshaka karaseka ni kagufi barimo baranshaka karaseka uravuze ngo barimo baranshaka sha ni kagufi dore kagabo gakora ipanga rimwe wamushenze ntabwo wakavuze ngo bari kunshaka wakavuze ngo nawe bari kugushaka ukavuga yuko twese bari kudushaka kubera ko turi mu gisirikari kimwe uranyumva neza ntukavuge ngo ninjye bari gushaka gusa kagabo karaseka ndi byatinze batugarure sasa aho operasiyo iri kubera aho abana boherejwe iburasirazuba ndani y'amashambani mu mashamba rwagati dore abana mwitonde ndabasobanurira gahunda yari ni buri cyumweru ni kihe kibazo gihari nyihanganira nyakubahwa sirikari dasi niwe wayoboye ikipe agize gukoresha icyo bita sign language ukamenya ngahamagaye mugenzi we nyakubahwa Apa saranmu? umwanzuro wawe ni uwuhe Banyak pasukan yang diserbu. urabona turi hafi yabo Buru-buru. kandi abasirikari benshi bakunda gutegwa ambush iyo bagendeye hamwe cyangwa se bagapfa guhubuka reka dukore ibintu twitonze Bagus satu. Siap. swadi one Bergerak di sektor sebelah kanan. ugiye kunyura n'ikipe yawe mugiye kunyura iburyo Ton. Siap. Baton Meter gua 3. n'ikipe yawe munaza kunyura ibumoso yego nyakubahwa Akan bergerak di sektor. natwe turaza kuyobora ikipe turaza kunyuramo mo hagati reka tubazenguruke tumanze tumenye neza amakuru umusore ahita bagaba afite ikipe ye bagiye kunyura he bagiye kunyura hagati iya Baton inyure iburyo n'iyundi mwe inyura ibumoso we buretse ka tutagwa zagenze bite Siap dan ruko. nyakubahwa Aman. ndaco amukozeho Dari mana? Kamu demam. umwanda ufite umuriro What? nyakubahwa ameze neza nubwo ndwaye ku rugamba nje ngomba kujayo matunda yiko mbere hari abasirikari bakunda igihugu Kita ambil jalur yang aman saja. we reka duhindure inzira iyo uriya musore yatweretse ntabwo irenze reka duhindure inzira twebwe tunyure mu nzira yacu umva umugabo uri hano sasa Tidak bisa kau sampai. ahari niho turaza kugerayo vuba Kau sakit bilang. reka duhindure icyerekezo uriya mwana ndi yatuyobora we mukate dore umugabo sasa ngararenga ku itegeko rya dos kandi niwe waje ari paratoni komanda ari ubakuriye urebe ikosa umugabo yakoze banyura mu yindi nzira yamufetse ngo ni umwana
durabana mu mashamba rwagati. Bakomeza imbere, mugabo ari hano, banyuze mu kindi cyerekezo. Paya aho banyuze, we tuguye muri ambush. Uyagize guca yumva amasasu, we mungurikire, abana bahita bavayo bihuse cyane. Aba baguye muri ambushi. Paya we mufata imiriro yanyu. Uwa mbere baramurashe. Ibi byose bitewe n'umusirikare umwe wasuzuguye Platoni Commander agahindura icyerekezo. Paya masasu, abo babuze n'ubwanyeganyega babazengurutse. Paya mva masasu we. Kukanya sasa barakwereka umusore wacu Das yaraje azenguruka we n'ikipe ye bagwa ku bagabo bari kurasa bagenzi be babagwaho. Dore umwana